Здравствуйте! Danes se bomo naučili reči hvala, oprosti in prosim v ruščini, vprašati za uro in bomo poimenovali nekatere živali. Zadnjič sem vam rekla, da pes pomeni v ruščini собака. Gremo naprej. Če želite nekomu za nekaj zahvaliti, rečite spasiba. Če želite še bolj poudariti vašo zahvalo, rečite большое спасибо, se pravi najlepša hvala. Če želite nekoga za nekaj prositi, rečite пожалуйста. Če pa želite, da se opravičite, rečite извините. In večkrat dodate пожалуйста. Извините, пожалуйста. Če pa želite nekoga nekaj vprašati, vedno na začetku dodamo извините, пожалуйста, а можно у вас что-то спросить? In potem sledi vaše vprašanje. Это часы. Časi v ruščini pomeni ura. Če koga želite vprašati, koliko je ura, rečite сколько времени. Vedno na začetku dodamo извините, пожалуйста, сколько времени. Lahko pa rečemo tudi который час. Извините, пожалуйста, который час. Zdaj recimo ura 3:13. V ruščini bi rekli 3 časa 13 minut. Če je ura 6, rečemo 6 časov. Če je ura 10, rečemo 10 časov. Če je 9:30, rečemo 9:30 ali 11:30. Še enkrat ponovimo. Časi pomeni ura. Сколько времени? Koliko je ura? Lahko pa vprašamo tudi takole. Который час? Извините, пожалуйста, который час? Oprostite, prosim, koliko je ura? Odgovarjamo pa takole. 12 časov. Ura je 12. 7:30. 7:30. Без 15:07. 15 minut do 7. 5 časov 10 minut. 10 minut čez 5. Sedaj smo pri živalih. Tu spodaj lepo piše животные. Poglejmo sličice. Это собака. Dalmatince so. Это собака. Это кошка. Это конь или лошадь. Это заяц. Еще раз. Собака, корова, свинья, белка, собака, кошка. Заяц, домашний заяц, се именuje кролик. Это петух. Ženskega spola je kura. Это лошадь ali konj. Это собака. Это кошка. Smo zdaj pri živalih. Životne. Собака je pes. Koška, mačka. Korova, krava. Ovca je ovca. Konj, lahko pa rečemo tudi lošad, je konj. Kurica, kura. Koza je koza. Medved je medved. Volk je volk. Lisa, lisica. Kaban, divji prašič. Zajac, zajac. Belka, veverica. Moji otroci se učijo ruščine. Vedno imam občutek krivde, da nisem jih naučila že od rojstva. Mama, kaj pomeni abrikosa? Abrikosa je marelica. Hvala. Spasiba. Da.
Mama, kaj pomeni mleko? Mleko je молоко. Če poslušate te besede, si najbrž mislite, vse so čisto podobne našim. Lisica, lisa. Zajec, zajec. Volk je volk. Ali imena osnovnih živil. Muka, moka. Ali številke. Ampak če vam zdaj preberem oziroma povem eno pesem, boste ugotovili, da jezike se razlikujejo. Povedala vam bom pesem Aleksandra Sergejeviča Puškina iz njegovega Евгения Онегина «Письмо Татьяны». Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы б не узнали никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне, все вам скучно, а ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши далекого селения? Я никогда б не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытное волнение. To je pismo, ki ga je napisala Tatjana Evgeniju Oneginu. Govori o tem, da se je v njega zaljubila, on pa je ni vračal čustev. Danes smo se naučili, kako se reče oprosti, hvala in prosim v ruščini. Smo se naučili vprašati za uro in kako se imenujejo nekatere živali. Do svidanje. Всего вам доброго.